Bazalwane, siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo. Kwisifundo besinaso before lesi besifunda usambulo chapter 14 verse 1 to verse 6. Lapho sifunda khona ngesiphetho sendaba yoPawulos silo, lapho sibona khona ukuthi impela labo abazobe behlushwa beshushiswa bebulawa ngenxa yokuthi bayanqaba ukuhlukana nemiyalo kaNkulunkulu, ukugcina imiyalo yabantu. Njengoba sasikhulumile ngoPawulos silo bazalwane, ubungcwele besonto buphoqiwe ngomthetho. Seyizolweni bazalwane, siyakhumbula sakufunda lokho, kwavela kwacaca ba mangicabanga umuntu wonke owayelalele. Now laba bazonqaba ukuhlukana nemiyalo kaNkulunkulu bagcine imiyalo yabantu, kuthiwa bazalwane bazoshushiswa. Kodwa isambulo siyasivezela lapha kwincwadi yaJohn 14 ukuthi bazonqoba beshushiswa benjalo. Seyizolweni bazalwane, kwabonakala lapha kwincwadi yesambulo 14 abantu abo-144,000 bemile newundlu entabeni yaseSiyoni, kodwa iSiyoni isezulwini. Seyizwe leyo nto. Safunda ngale 144,000 ukuthi abantu abanjani, ukuze nathi sazi ukuthi masiphila size sifike kulesi sikhathi la kuzoqala khona le yintshutshiso bazalwane, kumele sibe njani ukuze sinqobe. And bazalwane, ngempela ngike ngizwe abantu bebuza bathi 144,000 ngaba mhlambe inamba eliteral noma inamba esymbolic, ngaba inamba ngamanye amazwi ngathini eyisymbol nje kuphela noma inamba yangempela. Now impendulo yami ihlezi ifana kumuntu wonke. Kuyimpendulo le uJesu ayinikeza umuntu ngesikhathi omunye umuntu wabuza uJesu kwincwadi kaLuka 13 kuverse 23, athi, Nkosi, ngaba baningi abayokusindiswa na? Ngoba ngaba abancane abayokusindiswa. uJesu akadilanga ngey'namba, kodwa uJesu wamtshela ukuthi kumele enzeni yena lobuzayo ukuthi asinde. Uthi uJesu uma iphendula kuverse 24 kwencwadi kaLuka 13, uthi strive, phikelela, to strive to enter in at the straight gate. Uthi, for many, I say unto you, shall desire to enter therein, but will not be able. Nakubantu bonke bazalwane abakubuzayo ukuthi inamba is symbolic or literal, ebalulekile ukuthi wena you strive, ngoba whether uthi ku-symbolic noma ku-literal, lokho akukuqualify ukuthi ube out or in kuleyo namba. Seyizolweni bazalwane, into ebalulekile yi-character leyo namba. That's why last week sasifunda the character ye-144,000. And bazalwane, ngikusho lokho ngoba kungaba literal, kungaba symbolic, kodwa wena ukwazi lokho akukuhluphi ngalutho. In fact, omunye uma ethe maku-literal, kodwa abantu aba-144,000 kuphela abazobe bephila, ngoba yinamba yabantu abazobe bephila bemlindile uJesu uma ebuya. Abanye bazobe beshushisiwe, babulawa kanjalo 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 kanjalo. Now I'm not speaking ukuthi ku-literal noma symbolic, kodwa even if ku-literal, ngiye ngibuze ngithi bazalwane, manithi kuzobe le namba incane kakhulu, leyo namba incane kakhulu, ngiye ngithi mina bazalwane, namhlanje njengoba siphila namhlanje, kunzima ngisho ukuthola umuntu oyedwa nje onjalo. Ngoma kukhulunywa nge-144,000 kuthiwa emlonyeni wabo akunamanga, in their mouth was found no guile, kuthiwa they are faultless before the throne. Yayizolweni bazalwane, ngamanye amazwi la mazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenceku yakhe uJobe ayakhulunywa futhi nange-144,000. La mazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenceku yakhe u-Enoch, njengoba u-Enoch ngumuntu angazange akubone ukufa, ne-144,000 yilabo abangeke bakubone ukufa abazobuthwa nguJesu seyibuya. La mazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenceku yakhe u-Enoch. Uma ufunda incwadi yamaHebheru chapter 11, la kuthiwa u-Enoch ukuthi, for before his translation he had this testimony that he pleased God. Kuthiwa u-Enoch phambi ukuthi athathwe nguNkulunkulu wayenalo bufakazi ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu. Yayiza leyo nto, uNkulunkulu athi uma ibuka u-Enoch akhulume le nto uNkulunkulu ayikhuluma ngoJesu, athi u-Enoch uyangithokozisa, u-Enoch uyangithokozisa. Bazalwane, ngiyafisa mina ukuthi ngibe ngumuntu athi uNkulunkulu uma engibuka athi uyangithokozisa lo muntu, uyangithokozisa njalo
umuntu kaNkulunkulu mayenza into ayibonayo mayiqeda kuyenza ukuthi ayemthokozisa uNkulunkulu, kumele inhliziyo ibe buhlungu. Akumele kube normal uthi hayi ngoba vele uNkulunkulu mase ngiguqe ngithethelela, kumele kube buhlungu umthanda uNkulunkulu ukuthi ngenze into engamthokozisi uNkulunkulu, ngoba vele uNkulunkulu usithanda ngendlela ejulile. The love uNkulunkulu analo ngathi bazalwane iyamangalisa kakhulu. So beke kuthi ngempela uNkulunkulu siyamazi bazalwane, bese ngeke sibe normal sizathi senze into engamthokozisi, bengeke kube lula. Uyabona ithi iBhayibheli mayikhuluma ngoJobe inceke uNkulunkulu kuthiwa lo muntu lo bazalwane kuthiwa he shunned evil. You know, to shun something into uyayidudula, ufuna ukuthi isondele kuwe, awufuna ukuthi isondele. Abanye bethu yebo uthi mhlambe asenzi isono esisibonayo ukuthi isono, kodwa thothi asimnqeni ukuzisondeza nesono, asimnqeni futhi nokuyisondeza ney'ndawo ezisono. Siyabo, so bazalwane, ngathi uNkulunkulu angasisiza sifane noJobe who shunned evil. Shunned evil. So sasifunde lapho kanjalo 144,000. Now namhlanje siyaqhubeka ngencwadi yesambulo, sifunda chapter 14 from verse 6 ukuya ku-12, kodwa sizobuka ukuthi uverse 9 to 12 sizawukhava vele. So ngathi mhlawumbe sifunda from verse 6 all the way to verse 8. Ngithola kanjalo. Atheni incwadi yesambulo ke bazalwane 14. Incwadi le emnandi, angazi ukuthi uSathane uphumelele kanjani ukubafihlela abantu le incwadi enje, incwadi ekuze kaLoto bazalwane ezini kaNkulunkulu, kathi le ncwadi lesifusithi. Can you believe that? Bazalwane, eyiphi incwadi ongathola kubhalwe nge-144,000 la ubona abantu becindezelwe ngendlela emangalisayo, sebeduduliwe kuyo yonke into ethi support 144,000. Kuthiwa bazalwane ayikho into abazokwazi ukuyenza, ke bakwazi ukuthenga, ke bakwazi ukuthengisa, ke bakwazi ukwenza ukuthi bazocindezelwa more than any other group la emhlabeni. Kodwa uma ufunda incwadi yesambulo chapter 15 uyakhuluma uJohane mayekhuluma nge-144,000 uthi yilabo abanqoba, kuthi those that gained the victory over the beast and his image and over his mark. So bakhona abantu bazonqoba under such circumstances, bathi kungcono ukwenzeke noba yini kunokuthi siphoxe iwumbi, abantu abamthandayo uJesu ngendlela emangalisayo. So bazalwane, uma ufunda 144,000 uyabuka ukuthi ngempela asikho isono esinganqobeki. Makhona abantu bakwazi to gain the victory, njengoba iBhayibheli lapha chapter 15 ukunqoba, kodwa baye becindezele ngale ndlela. Namhlanje siyaphila, akekho umuntu ocindezele, siganga nje ngoba sifuna ukuganga, akekho umuntu ocindezele. Mawukuthi khona ukucindezelwe okukhona ukucindezelwe okuncane, akekho umuntu osatshiswa ngokuthi uzobulawa, osatshiswa ngokuthi akasazukwazi ukuphinda angenawe esizodwa isitolo, nawe esizodwa isibhedlela, nawe yodwa ikliniki. Nabantu bazothi uma bembuka babuke nje ukuthi nje yabona nje lo muntu akafanele ukuthi aphile. Do you know, uSathane bazalwane yinhlobo yomuntu. Athi ngimxoxela elinye indaba, yabona manje sengizocinga indaba. But you know, ngo-World War II lesikhathi kusiliwa izimpi, abanye befunde i-history edumile le World War II eBritain. Isikhathi iBritain zama ukuresista iGermany, zama ukulwa neGermany. iGermany ya-invade France, and then ngase kubonakala ukuthi izongena naseBritain, then kwaliwa kwabonakala ukuthi amasosha kwafiwa bazalwane, kubonakala ukuthi amasosha aseBritain ayashoda. And then into eyenzeka kathi hayi abantu yaqala lapho indaba bathini conscription, forced conscription, kodwa le nto ukuthi abantu baphoqwe ukuthi umuntu o-healthy okule minyaka ethile uyaphoqwa ukuthi aye empini akuthandiswa yena. So kwakunjalo, and abantu vele babethandela izwi labo besiya nje kweze baphoqwe noma baphoqwa ngobeya. Now you know into engimangazi eyangithusa, kunabanye abathi abazuya ukuyolwa baphathe iy'bhamu badubula abantu abathenge ngegazi. Kunabantu abathi
bayanqena ukuthi baye bayolwa ngenxa yezizathu zenkolo ongathi bona bangayilwa ngomkhuleko. You know bakwenzekalani? Kuthiwa awuvunyelwa ukuthi unqabe ukuyolwa based on political or religious reasons. Kuthiwa kodwa even though bekuvumela, kuthiwa igama lakho lalifakwa in all the newspapers, and isizathu saloko so that wena nomndeni wakho nibe shamed, niyabona nibuke njengabantu abanganendaba naleli lizwe, ningathandwa muntu. And abantu abaningi bazalwane babegcina behamba beyolwa ngoba bebuka the shame obukwa ngayo uma ukuthi uyabona awuhambanga kuyelo lizwe lakho. And you know ukuthi kulesikhathi soPawulo silo nalokho kuzokwenziwa. Abantu laba bazobe bebambelele entandweni kaNkulunkulu yibona bazobe bebukwa okungathi bazalwane bakithi izihluphi lezi zomhlaba, abantu abangahlakaniphanga, abantu aba-old fashioned, abantu abanga-understand lokhu nalokhu, into ey'ningi bethuka abantu baNkulunkulu kodwa uJesu abajabuli. So bazalwane, kukhona abantu kuthina sigcina senza izinto ezingekho right ngenxa ye-pressure, not even i-pressure yomhlaba wonke, i-pressure nje mhlawumbe yabangani, ngoba i-pressure yezihlobo, family, yonke leyo nto bazalwane. Ingakho ngithi mina ungikhombisa umuntu oyedwa oyile nto ekumele sibe yiyona masibuba yi-504,000. Sidinga umusa omkhulu bazalwane, sidinga ukukhuleka, because 144,000 under leyo pressure leyo, hayi i-pressure manje yey'hlobo nomakhelwane kuphela, yomhlaba wonke, umhlaba wonke pressure ibahleli la, i-peer pressure, but kuthiwa banqoba. Ngamanye amazwi abantu abafika la esikhundleni bathi anginandaba, vele sengifile nya, vele ngiyazi isiphambano sengabethelwa, kusaphila mina, anginandaba ukuthi babhaleni abantu, ukuthi bathini, ukuthi nomndeni wami uthini, angisenandaba nje. Ma ukuthi nje maningangiphucanga uJesu, phucani konke okunye, maningangiphucanga uJesu, anginandaba. 144,000 bazalwane. So ileya nto le bazalwane iyamangalisa kakhulu, iyamangalisa kakhulu into esingaba yiyo uma ukuthi siyazinikela kuNkulunkulu. uNkulunkulu lana usivezela isithombe angisho ukuthi abantu bazoba nje abazophila isikhathi. Ngamanye amazwi usivezela isithombe of what we all can be. Abantu uNkulunkulu azobasiza njengoba wasiza uJeremiah. uNkulunkulu mayekhuluma noJeremiah athi buka namhlanje sengikwenzile insika yensimbi nezingange zethusi, bayokulwa nawe kodwa ngeke baphumelele. Yabona ukuthi uyinsika yensimbi, hayi nensika yokhonkolo, umuntu omile ongagobi. Njengoba iBhayibheli malikhuluma kwincwadi ka-Isaiah chapter 40, wakhala kuthiwa lakhala wathi angikhale, maliphendula izwi lithi ngikhale ngithini, wathi uNkulunkulu yithi yonke inyama utshani, all flesh is grass. uNkulunkulu mayekhuluma ngabantu uthi utshani. noDavide kumahubo ukhuluma ngokuthi abantu hayi nokuthi bawutshani, uthi uthuli lomhlaba, uthi wadasha. Seyizolweni bazalwane. But manje uNkulunkulu kuJeremiah wamenzela into engavamile. Uthi uNkulunkulu ubheka namhlanje ngikwenzile insika yensimbi. I've made thee an iron pillar and a brazen wall. Nodonga lwethuli. Uthi bayokulwa nawe ngeke baphumelele. And ingakho uJeremiah akekho, there's no amount of pressure yenza uJeremiah ukuthi asuke ekulandeleni uNkulunkulu. Bazalwane, ngisho ukuthi 144,000 isithombe sento sonke esingaba yiyo. Mawukuthi nje inhliziyo, impilo, yonke into on a daily basis siyayibeka kuJesu. Ungabuki into eziningi uthi eziningi kanje izinsuku ngingaphila kodwa impilo enje kusukela manje ngize nje ngiyoshona noma kusukela manje ngize kuye uJesu. Siyibuka wrong masibuka kanjalo. Kumele nje ubuke impilo yokukholwa day by day. Uthi namhlanje Nkosi ngigcine namhlanje. Angithandazeli okunye kwangomuso, ngithandazela just for today. Cela ungigcine namhlanje ngingaqambi imanga. Cela ungigcine namhlanje ngingabi nalaka.
selungisize namhlanje ngibe nesineke njengawe Nkosi uJesu. You know, just for today Nkosi angithandazela uthando lakusasa. Just for today. Just for today. Impilo yobuKristu injalo bazalwane. Just for today. All right. Ake siyeni lapha kwincwadi yesambulo 14 njengoba ngishilo. We're going to read from verse 6. La kwisambulo 14 mhlawumbe before ngichaze asiqale siyifunde. Siyadlula manje indaba 144,000. So leyo was just a summary of the previous study 144,000. Very important study, very important group. Singakhuluma okuningi 144,000. Njengoba kuthi abazalwane 144,000 bacula ingoma yani. Bacula ingoma yenceku kaNkulunkulu uMose, newundlu. Bese leyo nto ngoba bane-experience efana nekaMose newundlu, the song of their experience. Bese leyo nto bazalwane. And mawubuka uMose bazalwane, iBhayibheli kuHebrews chapter 3 lithi akekho umuntu owathembeka kuNkulunkulu njengoMose. Yize uMose kukhona la ekugcineni wenza khona iphutha. Kodwa obviously waphinde walivuma iphutha lakhe uNkulunkulu akaliphikanga. Futhi wavuma nesijeziso sokuthi akazungena eKanani. Bese leyo nto. UMose in the entire 40 years ehamba namaSirayeli. Iphutha lakhe esilibonayo elicacile bha yilelo nje ukuthi kwathi uma kuthiwa khuluma nedwa walishaya. Yayicabanga leyo nto ehlushwe kangakanani abantu. Over by 144,000 cabanga ufana noMose newundlu. uJesu yena kuthi abonanga. So siyabona kune-element ye-purity bazalwane emangalisayo kwi-144,000. And ngiyafisa ukusho ukuthi lo Musa owasiza uJobe ukuthi angabi nasici kuze kufakaze izulu. Lithi akanasici. Lithi izulu malifakaza ingabikho into uSathane angayiveza athi cha unaso nasi. Seyize leyo nto. Kuze kufakaze izulu ukuthi uJobe akanasici. Kuze kufakaze izulu ukuthi uMose uthembekile. Kuze kufakaze izulu ukuthi uJesu akazange one walingwa in every point like as we are but without sin. Lo Musa abazalwane owasiza labo abantu bonke ukuthi baphile impilo ebungcwele awukakavalwa awusekhona. Ngizwa abantu bathi hayi ngeke uzinqobe sewufuna ukuzenza uJobe. Ngibuze ngithi lo Musa kanti operator ngesikhathi kaJobe sowavalwa yini? Jobe wayephila uJesu angakafi nokufa. Beke kuthiwa singakhuluma njengey'ngane singathi bazalwane uMusa manje singathi so even more manje ukuthi sinqobe then ngesikhathi sikaJobe noMose ngoba bona isiphambano basibona sisekudeni. Uyabona thina inkosi manje siyibonile ilenge emthini. uJobe noMose mhlawumbe babengazi ukuthi uJesu inkosi yezulu yoze igqoke umqhele wameva. Kodwa bayiphile linkosi engathi bayazazi zonke lezi zinto. Cabanga thina esibone uJesu ethukwa. Esibone uJesu bazalwane ebethelwa umuntu engathi yiplango. Ngey'khonkwane ezinde kanje. Elenga enqunu esiphambanweni. Sibone kuyithoba bazalwane nokuzehlisa isithunzi okungaka kaJesu. Sibone izinto abantu abangazibonanga kodwa mawubuka labantu abangabonanga konke lokhu. oJobe, oMose, oDaniel ubona bengcwele kunathi bengamele ngaba kunjalo eyibayithi. Bengamele ngaba kunjalo sesibone okungaka. Sengangithi mina mangikhuluma okwengane uMusa manje okhona o-available for thina. It's even more than uMusa available for uJobe. So bazalwane athi uNkulunkulu angasisiza ngempela. Angikhulumi ngoba mhlambe ngithi mina sengifinyelele cha. Kodwa njengompostoli uPawuli ithi bazalwane ake sinyathele siye phambili njalo aiming njalo for the standard of the high price of the calling kaJesu bazalwane. Njalo nje singabikho satisfied nenkolo ye-compromise. Singabikho satisfied ngokuthi sifane nabanye abantu. Into esibizelwe nokufana noJesu. Fana noJesu wasifela. Komuntu wathi wonke abantu ngababuka bonke banamanxeba ezandleni. Bonke. Kodwa uJesu namanxeba ezandleni. Namanxeba ezandleni. So bazalwane uNkulunkulu asisize
to be like 144,000 manje nje sizakale asingenini la cela sifunde bezongifundela ngicela sifunde from verse 6 ngingathi to verse 8 from verse 6 to verse 8 Isambulo 14 uverse 6 isihloko sakhona sithi izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu, inevangeli eliphakade, ilishumayela kwabahlezi emhlabeni, nakuzo zonke izizwe, nemindeni, nezilimi, nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi ithi, liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Amen. Amen. Nabazalwane, la into yokuqala esiyitholayo nivula nje la ngesizulu. Yesiqala esiyitholayo la kuverse 6 uJohane uthi ubone enye ingilosi indiza emkhathini wezulu. Kuverse 6 lo. Kuverse 8 kuthi yayisilandela enye ingilosi. Nakuverse 9 esingawufundanga kuthi nengilosi yesithathu yabalandela. Ithi ngezwi elikhulu uma umuntu ekhuleka kwisilo sekhumbula. Now the reason why verse 9 singawufundanga ingoba sesifundile ngemessage le third angel's message isigijimi sengilosi yesithathu nobumyalezo wengilosi yesithathu osixwayisa ngesilo nomfanekiso waso nophawu lwaso silo siyabona leyo nto. So kubonakala le ingilosi ezintathu ezindiza emkhathini wezulu zishumayela ivangeli ekuthiwa ivangeli eliphakade ezolani bazalwane kubantu bonke abaphila emhlabeni. Now nayo into yokuqala engifisa siyibuke as abantwana bakaNkulunkulu ukuthi izingelosi bazalwane leli gama lithi ingelosi igama lithi messenger. Ngiqale lapha. Nencwadi yesambulo incwadi yesambulo ibhalwe in symbols sayizolani bazalwane. So ingelosi la incwadi yesambulo ngesinye isikhathi iyakwazi ukumela umuntu, iyakwazi ukumela abantu noma ama-leaders. Ingakho uthola ukuthi incwadi yesambulo kuthiwa mayithunyelwe kwizingelosi zamabandla ayisikhombisa wase-Asiya wase-Asia. Siyabona leyo nto bazalwane. Labo bantu labo it's the leaders kahle kahle. Uma kukhona umuntu yazi ngihlele ngisho lento sengisho nje by the way on the side lento engizoyisho is on the side now. Incwadi the 7 churches eswafundile la ama-7 churches uyazi ukuthi awethunyelwe kuma-leaders, the leaders ama-messengers to the churches. So actually the leaders i-messenger kwibandla umuntu okhuluma kwibandla esikhundleni sikaNkulunkulu. So ngiyazi ngithi umfundisi noma yini but the leaders. So ngiyayithanda i-7 churches ukuyifunda kakhulukazi uma uzofundisa abantu abaholayo emabandleni ukubuka ukuthi yini uJesu ayincomayo ebandleni yini angayincomi ukuze ufise uku-imitator noma ukwenza lezi zinto uJesu ayincomayo. Sayiza leyo nto. Manje yabona emabandleni namhlanje baningi abantu bathi hayi bazalwane let us be accommodative, accommodate lokhu nalokhu. Kodwa uJesu mayilobela ibandla lase-Efesi uthi nakho engikuthandayo kini ukuthi anikwazi ukubekezela laba abenza ukuthi nokuthi nokuthi. Nikwazile ukubathola laba bathi cha thina singamaKristu kodwa bengawona. Jesu nabazalwane. So uJesu wayincoma abazalwane abanga-accommodate isono. Na hayi ukuthi babemxosha umuntu onesono. Jesu leyo nto ngoba phela ibandla yini isibhedlela ikliniki kuze umuntu ogulayo kuze sonke sizasigula. Jesu njengoba sinjalo but kuleli kliniki manje kuyacilongwa ezicilongwa futhi kuya-operator kukhishwa isifo lesi esigulisayo. Yabona leyo nto. Manje thina sesithi hayi akunga-operate ebandleni ngamanye amazwi angingakhulunywa ngesono.
let sin not be pointed out. Ubutabani kuyohlala bungubutabani. Sezwe nobazalwane. Ubutabani kuyohlala bungubutabani. Amanga yohlala ngamanga. Ngisho eqanjwe umuntu onikela ngemali eningi kakhulu ebandleni. I-corruption yohlala iyi-corruption. Ngisho ukuthenga i-license. Corruption leyo, i-bribery leyo. So zonke lezi zinto bazalwane. Zonke lezi zinto. Mele sizicabangisise masikhuluma ngokuthi mele sibe ngabantu aba-accommodative. Yebo mele sibe nothando. Vela akekho umuntu ocoshwayo enkonzweni. Kodwa mawukuthi uku-accommodate kusho ukuthi mele singasikhulumi isono. Sengenye inhlobo bazalwane engekho lapha kulezi zinto uJesu ayezincoma ngamabandla. But anyways, ngiphumile kancane lapho. Nayo into engifuna ukuyisho. Izingelosi incwadi yesambulo ngesinye isikhathi zi-symbolic. So manje la ngifisa ukuthi sibone i-proof yokuthi lezi ngilosi zi-symbolic. Izingilosi azinikezwanga ukuthi zishumayele ivangeli. EBhayibhelini kubonakala kungabantu abashumayela ivangeli. Kodwa izingilosi wazo umsebenzi ukulekelela labo bantu abashumayela ivangeli. Kuyazwakala bazalwane. Nawo sibuka amavesi kambalwa. Silincwadi yeZenzo chapter 5 verse 19 no 20. This is the first point before siqhubeke. Izingilosi azinikezwanga ukushumayela ivangeli. Ngicela ke ofundayo Zenzo 5 verse 19 no 20. Kepha ingelosi yenkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku, yabakhipha yathi, hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila. Amen. Amen. Now into emangalisayo. This is amazing. Izwi kaNkulunkulu angabazalwane wayesingalifundanga. Izwi kaNkulunkulu limnandi. Lana baboshiwe abapostili bafaka etilongeni. Verse 17 lo no 19 no 18. Now kuthiwa lithi iBhayibhili kwehla ingilosi suke ezulwini. Sicabanga leyo nto. Hayi kwizulu lokuqala lesibili izulu lesithathu kwehla ingilosi. Mayifika ingilosi yavula etilongweni. Yabese yithi manje mase bavulela baboshiwe labashumayela ivangeli. Ayesi ingilosi izoshumayela. Yehla ukuzokhulula abashumayeli bese sithi hambani uyoshumayela amazwi alokuphila. Naw bazalwane lokhu kumele ngaba kuyasibonisa ukuthi kushuthi ingilosi zona umsebenzi wazo ukushumayela ivangeli. Ngoba nakhu seyifikile seyila emhlabeni. Why not even why ingaveli athi ngoba sengilawo uthi ngihlale sengikhuluma. Necabanga makukhuluma ingilosi bazalwane. Can you imagine endaweni ukuthi akwavela ingilosi yathi ubani ongangaphenduki? Ubani ongangabaza le message? So masiyibuka thina ngomqondo wethu and vele kunjalo ingilosi mayishumayela ivangeli will be far more effective kunathi. Ingilosi ayikhohlwa ayinamalimi yazi yonke lento njengoba injalo yonke ihistory yazi ngoba injalo kodwa ayinikezwanga. Ingilosi ingcwele akhona umuntu angayikhomba ingilosi athi uthini ke wena ngoba ngale langa lo muntu okhuluma ngayo ubumphika. Akekho umuntu angasho kanjalo kwingilosi. But izingilosi yathi ingilosi mayehla yathi hambani niyokhuluma amazwi alokuphila. Ngempela badedelwa bayokhuluma oPetro amazwi alokuphila. Ayisibone enye example futhi. Zenzo chapter 8. Zenzo chapter 8 bazalwane. This is just amazing guys. Siya ku verse Zenzo chapter 8 ngicela siqale verse 26. Oh, Verse 9. size sigcine. Sizosho la simakhona. Ngizocela lele kade silifunde ekuqaleni bekuba iverse sorry. Bekuyizenzo 5 verse 19 no 20. Manje sikuzenzo 8 so like verse 26. Yeah. Izenzo 8 isihloko lapha ska verse 26 sifundeka kanje. Ukuphenduka kwenduna yase-Ethiopia. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza.
yona iyihlane. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Ethiyopia, umthenwa isikhulu sikaKhandake, inkosikazi yase-Ethiopia, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalema iza kukhuleka, ibisibuya. Lesibambeni la bazalwane. Okay. Ngoba siyayazi le ndaba, just to save isikhathi, siyayazi le ndaba le kaPhilip mayoshumayeza umtopeli singaqhubeka nayo uma ungayazi, but nayo into engifuna siyibuke, uPhilip kwehla ingilosi ezulwini izokhuluma naye, ithi hamba uye laphaya. Mase ifika lapha ithi hamba usondele kuleya nqwelo. Mase ifika kwinqwelo nangu umuntu okumele ikhulume naye. Umbuzo wami uphinde futhi ngithi uma ngabe ingilosi bekumele nazo zikhushumayela ivangeli, why ngoba seyifikile ingilosi ithi hayi since sengila, otherwise ningashumayela nina manje ngiyekho, but since sengila ngiyingilosi and futhi ngazi ngaphezu kwenu futhi makukhuluma mina abantu bomangala vele ngoba phela into engajwayelekile kubonakala kwengilosi, because sengila ukuthi ngizale sengikhuluma Philip. Akwenzekalanga kanjalo. Seyizweni bazalwane, ngoba izingilosi azinikezwanga ukushumayela ivangeli. Ngingaveza amavesi amaningi ngalokhu bazalwane, namaye kuZenzo chapter 10 la kunoCornelius, umlisi ekuthiwa uCornelius, uyathandaza kufike ingilosi iCornelius, imkhuleko yakho seyizwakele ezulwini, futhi nokusiza kwakho abantu sekuzwakele ezulwini. Manje hamba ke endaweni ethile niyocela indoda ekuthiwa uPetro, yiyo-ke eyonitshena ukuthi kumele nenzeni namazwi anokuphila. Sezo leyo nto nawe ngamangala ngathi hawuzwe nayinto. Ingilosi seyifikile ithi makuyobiza uPetro lapha azoshumayeza uCornelius, kodwa le ngilosi yona ekhuluma noCornelius ayisashumayela ingane yona, isale seyimtshena ngoba vele seyiqalile ukukhuluma naye. Kodwa ingilosi bazalwane kumele siyifunde le nto nathi. Ingilosi ngoba iyalalela. Ezulwini kwenziwa kune-order bazalwane. Ingilosi yenza lento eyithunyiwe. Even if ingilosi feels as if ibingakwenza kangcono kunoPetro lokhu, kodwa ayithunywanga lokhu. Stick to lento eyithunyiwe. Ingilosi yenza kanjalo. Ithi naku mina ngikuthunyiwe. Lokhu ukaPetro. Lokhuya ukaPetro. Ukuthi wake waphika inkosi. Ukuthi unamalimi sayizolweni bazalwane. So izingilosi njengoba ngisho ukuthi azinikezwanga ukushumayela ivangeli. Lize lithi iBhayibhile mawufunda lapha kwincwadi kaPetro wokuqala chapter 1 kuverse 12 kuze kuthiwa izingilosi ziyafisa ukuziqonda lezi zinto ezocebo losindiso. Ukuthi bazalwane ucebo losindiso indlela olujule ngayo bazalwane. Uthando kaNkulunkulu olubonakalisa ucebo losindiso ukuthi ingilosi ziyafisa ukuliqonda ukuthi which things angels desire to look into. So kanjalo iBhayibhile. Ukuthi bazalwane ezingilosi zibuka ucebo losindiso, they desire to understand. Ziyasha ongathi bezingabuleki beyinto ezikhulumayo, but kunikezwe thina. So ngisho ukuthi lapha kwincwadi yesambulo bazalwane, lo messenger lapha otranslate as angel, imessenger nje isithunywa esimele thina singabantu, okumele kuhanjise yithi singabantu lesigijimi esitholakala la kwincwadi yesambulo. Kuyazwakala bazalwane, njengoba kuthiwa yingilosi ezishumayeza umhlaba, but yathi ingilosi azishumayeza abantu. So it's clear ukuthi le ngilosi zimele abantu, zirepresenta thina singabantu. Now mhlawumbe ange ngiphendule into ngenzeka ukuthi khona ozibuzayo lento, ukuthi kodwa uNkulunkulu akavumi nganti ingilosi ivele kushumayelezeni uqobo. Unikezeleni thina lo msebenzi zibe ingilosi zingcono kunathi yonke konke nje lokho. Bazalwane sikhona isizathu. Mhlawumbe ukuthi ngishare iscreen khona nje sicafune ngifisa ukusifunda. This is amazing. Sibuka nje la uthando kaNkulunkulu. Ngizoyiqala la. Ngizobuyela kulokhuya. Ngifuna nje icafune izimbalo bazalwane. Ingilosi
siyathola ukuthi azikunikezwanga ini ukushumayela ivangeli. Before sifunde la mhlawumbe sinencwadi yamaHebheru, angifuni ukuba mude ngoba sengiyazi uma ngikhuluma into ende kakhulu okunye siyakukhohlwa. Sesizokuqeda bazalwane. Buka nje lokhu uNkulunkulu asenzele kona ukuthi ivangeli lishunyayezwe yini. Siya ku-chapter ba? AmaHebheru chapter 1. Yeah, I told you. Hebrews chapter 1. Asifunde verse 13 no 14. It's fine. Verse 13 no 14 kuphela. Lapha uverse 13 ufundeka kanje. Kukuyiphi ingelosi uNkulunkulu ake wathi kuyo, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe isinyathelo sey'nyawo zakho. Izingilosi kazisimimoya esebenzayo yini, ethunywe ukukhonza labo abazakudla ilifa lokusindiswa na? Sezwe bazalwane, kuthiwa ingilosi ziyimimoya ekhonzayo, meaning that serve, they are servants. Ngesithi, are they not ministering spirits? Siyabona bazalwane, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. So izingilosi umsebenzi wazo ukulekelela nje thina bazalwane siyizithutha kanje. Izingilosi zikhonza thina, zilekelela thina masishumayela ivangeli, okungathi thina esiphethe into engaka bazalwane. Ingilosi nje zawazi umsebenzi, masiboshwe sishumayela ivangeli siyakhishwa. Yabona leyo nto. Makhonto ikhohliwe ingilosi ifaka umcabango. Mawukuthi khona la ubuza sengozini khona, ingilosi zikwenza ukuthi uphume ngenye indlela. Konke ngoye kanjalo. Kuthi bazalwane ziyimimoya ekhonzayo, ekhonza labo abazodla ifa losindiso. Izalwane bazalwane. Now why uNkulunkulu ke enze ingilosi ukuthi zi-occupy le position? Why thina siphethe iposition ungathi iphakeme kangaka? Yokuthi kube yithina esishumayela ivangeli. Kodwa izingilosi bezingenza umsebenzi ongcono kunathi bazalwane. Asizwe lana ukuthi kuthiwani. Siyile ncwadi lengihleze nginixoxela yabazalwane, Desire of Ages. Very powerful book. Lo DA lapha umele Desire of Ages 142, umele page 142. Now ithi lana, God could have reached his object in saving sinners without our help, without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in his work. In order to enter into his joy, the joy of seeing souls saved by his sacrifice, we must participate in his labors for their redemption. Bazalwane, kuthiwa bazalwane, uNkulunkulu wayengawenza lo msebenzi wokuhambisa ivangeli ngaphandle kosizo lethu. Kuthiwa kodwa ukuze thina sibe nesimilo esifana nesikaKristu, sinikeziwe umsebenzi ofana nokaKristu. Ngamanye amazwi, lo msebenzi wokushumayela ivangeli ukhanda kithi isimilo esifana nesimilo sikaKristu. Ngoba isimilo bazalwane, umuntu akasiphiwa isimilo. Isimilo siyakhandeka. Character is not imparted, character is developed. Ingakho iBhayibheli malikhuluma ngoJesu, naye likhuluma ngokuthi he developed character. Hebrews 5 verse 8. Lithi, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Kuthiwa uJesu naye isimilo sakhe was developed by suffering. So isimilo bazalwane is developed. Ingakho iBhayibheli lithi kumele sithi ukujabula noba intokozo masihlangabezana nezinhlupho ezithile, ngoba zonke lezi zinto zikhanda isimilo kithi. Complete iverse incwadi kaJakobe chapter 1 nencwadi yamaRoma chapter 5. So character is developed. Now ukuba sibe nesimilo esifana nesikaJesu, kuthi kumele sinanga umsebenzi ofana nokaJesu kumele siwenze. uNkulunkulu ngamanye amazwi bazalwane, ngicela sizwe lento. uNkulunkulu ngamanye amazwi bazalwane, ngokusinikeza umsebenzi wokushumayela ivangeli, he is doing us a favor. Uyasisiza, usiza thina uNkulunkulu. Njengoba sifunda manje lamavesi esiwafundayo, uNkulunkulu ngokusinikeza ithuba lokuthi siyotshena abanye abantu
lento esiyifundayo akekho umuntu oyoyifunda eyizwa ngengilosi. Lento esiyifundayo uzoyifunda omunye umuntu osondelene nawe eyizwa ngawe. Why uNkulunkulu enikeze wena uzobe sewuyikhohliwe ungayibeki nakahle ukuthi uyikhulume ukuze kukhandeke kuwe isimilo esifana nesikaJesu. Ukuze kukhandeke kuwe ukubekezela kaJesu. Nxa abantu ukhuluma into beyigxeka, nxa abantu ukhuluma into beyihleka, nxa abantu ukhuluma into beyamukela, ukwazi ukuthi kunjani kujabulisa kangakanani ukusindiswa komphefumulo. Uyazi ukuthi enye into eyenza ukuthi emabandleni singabi nalo kangaka uthando ngoba siwenzile umsebenzi. Mawazi ukuthi kunzima kangakanani ukuphenduka komuntu oyedwa, and mawukwazi ukuthi lokhu kukuthokozisa kanjani uma ukuthi umthandazelile umuntu, wasebenza umfundisa, waphenduka umuntu. Uzobuka ukuthi umphefumulo into ebalulekile, umphefumulo womuntu. Ngisho umuntu mayifika ebandleni omunye ngoba bakithi usemncane, aphunyuka kuthuke uthi umphefumulo into ebalulekile, Nkosi kungcono ngithukwe. Ngcono ngithukwe, lo muntu usemncane emkhulwini. Lo muntu usemncane. Umuntu usemncane. So bazalwane, lento kuthiwa isiza thina. So uNkulunkulu ngisho ukuthi usenzela ifavor. Ifavor enzima, ifavor emkhostayo uNkulunkulu. Uyazi kwabanye ngoba lesifundo ngithanda ukuyichaza lento. Abanye mhlawumbe bayizwe lento engizoyisho. Uyabona umuntu olimayo ngumlimi uprofessional onamasimu. Thothi njalo mayilima amasimu akhe athela into emangalisayo, ama-tons after tons. Kugcwala ingqolobane. Ubese wena uyocela uthi ngicela ukufunda ukulima ngalo gandaganda wakho. Nala emasimini wakho. Amangala umuntu athi njengoba sekuyisizini yokulima vele. And phela into esiphila ngayo la ekhaya lo mmbila lo siwulimayo namabele asiwalimayo. Manje mangifundisa phela nokuthi usafunda angeke kuze kuthele njengale ndlela mangizenzela mina. Athi lo muntu athi lo baba hayi uthi ngisazoke ngiyikhuluma nonkosikazi lapha ekhaya. Hayi baxoxe nomama baxoxe. Athi baba kodwa lo mfana ngiyamdabukela ngoba phela uyofunda phi uma ukuthi angimfundisi. Hayi asigcine simfaka wemama awenze amaphutha uma ukuthi uyawenza kodwa isigcino sithi siyamfaka lo muntu. Agcine umuntu engakwazi kulima, afundele emasimini. Sayezwe lonto bazalwane, amasimu ajwayele ukuthela into eningi. Ayofundela lapha emasimini, alime. Kusizwa yena ngoba bayamthanda labantu. Afundele. Ngempela ukuthi futhi mase kuphela isizini sesikhathi sokuvuna, kubonakala ukuthi isivuno sincane kunalokho besiyoba yikona. Mawukuthi umlimi uprofessional beyiphathele yena. But ngenxa yokuthi kusizwa lo muntu ukuze adevelope iskill naye sokulima. Uthe umlimi oprofessional wathi cha ngizoyenza isacrifice. Cha ngizomlimisa. Sezweni bazalwane, imagine ukuthi uyozizwa kanjani lo professional omlimi. Mase kuqhamuka lo mfana befunda athi baba phela ngeke ngidimanda imali engaka nengayakhumbula emasimini akho ngasebenza ama-hour amangaka. Ngasacrifice kumele ngaba nginabangani bami. Amangala ubaba athi hawu wasacrifice. Angamangala ngempela cishe ngashaya phansi. Ngoba lo baba uya-understand ukuthi umuntu osacrificeile la uye lo baba. Sezweni bazalwane. So ngisho ukuthi nathi masivangela bazalwane, umuntu osacrificeile uJesu obengazenzela lento nezingilosi zakhe kuphela umsebenzi. Kodwa kuze kusizakale thina. Wathi uJesu hambasana lo msebenzi. Ngiyantshela iqiniso elimsulwa. Uma ngabe bekuthiwa ngilifundisa ivangeli, angiboni ukuthi izinto engeba ngiyazazi ngoNkulunkulu nangezwi lakhe ngeba zifikile nako half kwezinto engizaziyo manje. Kuba bekuthiwa angilifundisi ivangeli. Seyezwe lonto bazalwane. But uNkulunkulu ngoba befuna indlela e-effective yokungifundisa nami wathi awungene.
Hayi ngoba ngihlakaniphile, hayi ngoba mhlawumbe nginomlomo omnandi, hayi ngoba mhlawumbe cha. uNkulunkulu usebhizinesini esacrificeela ukusiza abantu. Nanamhlanje uNkulunkulu esacrifice. Ivangeli bazalwane lihamba ngesacrifice, futhi usacrificeayo nguNkulunkulu. Okumele thina sikusacrifice uma sihambisa ivangeli kuncane kakhulu uma ukuqhathanisa nento eyenziwa nguNkulunkulu. Kuncane kakhulu. So singakukhohlwa lokho. So yilesi sizathu bazalwane ukuthi uNkulunkulu avumele ukuthi ivangeli lishunyayelwe yithi. Bazalwane, ngicela ukunibonisa sekugcina ukuthi ukuze sibe nesimilo esifana nesikaKristu, kumele senze umsebenzi ofana nowaKristu. Na ngicela sibukeni lokhu. Kuthiwa lana i-Deeds of Ages. Lo mama u-Ellen White ebhala ephefumulelwe ngumoya oyingcwele. Uyachaza ukuthi nasi isizathu. Hhayi ngoba iy'ngilosi azikwazi ukukhuluma, awu bazalwane. Ngiyayicabanga kanjani into enjalo. Seyaqondakali kodwa nayi imfihlakalo. It's because uNkulunkulu ufuna ukusiza thina. Yabo, sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Now naye enye engizoyiveza bazalwane, ngicela sicabange. This is amazing. Mhlambe before ngisho lento, ngesikhathi uJesu ethuma abafundi bakhe ukuthi abashumayele ivangeli, John 15, ebathuma ukuthi abathele izithelo. Ethi ubaba uzokhazimisa yilo ukuthi bathele iy'thelo ey'ningi, iy'thelo zikamoya nezithelo ngokuguquka kwabantu. Uthi uJesu uma seyiqeda inkulumo yakhe, izona amazwi kaJesu. Uthi uJesu uma eqeda inkulumo yakhe lapha kuJohn chapter 15 kuverse 11. Uthi uJesu, lezi zinto ngizikhulumile kini ukuze ukujabula kwami kube kini nokujabula kwenu kugcwaliswe. Seyizwe leyo nto. Ngamanye amazwi uthi uJesu, le msebenzi nginikeza wona ukuze nijabule. Namasizwe-ke lento eyikhuluma futhi lo mbhali obhala u-Deeds of Ages, Ellen White, Testimonies to the Church, volume 9, page 253. Uthi lana, God could have reached his object in saving sinners without the aid of man. But he knew that man could not be happy without acting a part in the great work. Exactly lento ekhulunywa nguJesu kuJohn 15 verse 11. Uthi nginithuma ngoba ngifuna nijabule. Naku no-Ellen White ekhuluma la, uthi uNkulunkulu usinikeze lo msebenzi, uthi uNkulunkulu ebengawenza lo msebenzi ngaphandle kosizo oluvela kithi bantu. Kodwa uNkulunkulu wayesazi ukuthi angeke sijabule, angeke sibe nakho ukujabula ngaphandle kokuthi sibe nengxenye ethize esiyidlalayo kulo msebenzi wokusindisa imiphefumulo. Bazalwane, umuntu ofuna ukujabula, ngizonitshela manje iqiniso elikhulunywe nguJesu, elikhulume incwadi kaJohn, wabese uJesu azolikhuluma lana ku-Ellen White. Umuntu ofuna ukujabula akube nengxenye ethile ayidlalayo kulo msebenzi wokusindisa imiphefumulo. Ake uyizame nje. Mawungathi une-depression noma une-stress noma unani, bazalwane, ukuthi nje ngezinye izikhathi angithandi ukukhuluma ngami. Kodwa bazalwane, into engizoyisho nje is that le nto engiyishoyo ngiyazi by experience. Ngiyazi by experience. Ukushumayela ivangeli kwabanye noma ukwenza izinto zokusondeza abanye kuKristu noma kube nengxenye any sacrifice oyenzayo yesikhathi sakho, yetalente lakho, yama-means wakho, ngamanye amazwi imali, ngisho imali onayo, ukuthi hayi le mali le, uthi le portion le ngiyisebenzise ukuthi just to reach abantu, uyazi ukuthi singabazalwane uma ukukhulunywa ngokufinyelela noma ukuricha imiphefumulo, ngiyafisa ukuyisho lento, asikakuqondi lokhu ukuthi yiwona msebenzi esibizelwe wona la emhlabeni. Thina singabazalwane mawukuthi ngakhipha okweshumi, ngokwami mina ngumzalwane sekuphelile nje ongenziwa imali yami.
konke okunye sekumele kubheke mina nezifiso zami eziningi. Seyizwe ntombazalwane. Kanti ukutshela iqiniso. And lento engitshena yona ngifuna ukutshela iqiniso ukuthi angikhulumi inganekwane. Ukutshela iqiniso uNkulunkulu yebo uyazi izinto siyazidinga and uNkulunkulu uyafisa ukuthi izinto sibe nazo izinto esizidingayo. Seyizwe lonto. But uNkulunkulu efuna ukuthi si-arrange izinto ukuthi as isikhathi siqhubeka kukhululeke more and more of imali yethu esingayisebenzisa emsebenzini kaNkulunkulu. Kukhululeke more and more of isikhathi sethu esingasebenzisa emsebenzini kaNkulunkulu. Akumele ukuthi mase uthi sawuqedile ufunda wafunda ngempela sawuqedile ufunda noma yini mhlawumbe kunenye ipost kuyenza noma yini bithatha isikhathi sakho. Mase unesikhathi esikhululekile uphinde ufuna okunye futhi okuzothatha esinye isikhathi. Inhloso kaNkulunkulu beyukuthi kumele thina siplane impilo yethu ukuthi ake manje nasi isikhathi esivelile. As isikhathi siqhubeka more and more iminyaka iqhubeka nesikhathi engisichitha emsebenzini kaNkulunkulu kumele naso sibe siyakhula more and more and more. Kodwa manje kuthina isikhathi siyancipha more and more and more. Bangile nje enkonzweni bangeke ngampha nje uNkulunkulu ilanga nje lesabatha akaphinde athole ngisho omunye umzuzu empilweni yami. Bangangabuyisa nje kweshumi akasatholi nje akasaphinde athole nelinye isenti kwemalini yami. Ungifunani uma ngimnikezile okunye. So imqondo yethu bazalwane ngiqamba amanga it's very angazi manje igama lesizulu ithini kodwa ngesixhosa sijwayele ukuthi sithi ingqondo zethu zigqwethekile. Ukugqwetheka amandla upside down. Yabo. Bazalwane ngathi singabuka nje impilo kaJesu. Ngabuka nje impilo kaJesu. Ngabuka impilo kaJesu. So akumele sizithwese imithwalo eminingi kakhulu. So mawukuthi unemoto ephilayo uqedile ukuyikhokhela. Ithi leyo moto isoqeda ukukhokhelwa. So ungavumeli isitha sikufake umhawu enhlizweni uthi kodwa ngifisa naleyo. Ungena kwesinye isikoleti sewuthi yabona ke manje ngingenzani? Sawuyongena emadolweni uyerumini noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nayo imali ethile seyakhululeka. Ngingenzani ngale mali? Seyizwe ntombazalwane. Benjalo ngisho ukuthi unomsebenzi mhlawumbe unomsebenzi emibili oyedwa unomsebenzi emibili. Uthi asebenza unebhizinesi elithile. Agcina mhlawumbe ibhizinesi eliyathuthuka sekuyeka umsebenzi wakhe bewenza. Manje kumele angene edolweni athi uNkulunkulu naku senginesikhathi esandleni. Ngingenzani ngalesikhathi? Ungalaleli abafundisi ababakhohlisi. Abantu vele abazi lutho ngevangeli kaNkulunkulu. Abazothi hayi vele kumele ufunde niqhaqhabule nithini. Sawufundile ngisho waqeda uNkulunkulu akusize nebhizinesi. Manje yini enye akumele uhlale ungafunde ngizobafundi kodwa kumele uhlale ungafunde. Mawukuthi mhlambe ufunde ukuthi hamba ke manje kuyoqala ngisho ilo. Omunye zathi yabona mina manje ngiqale ukuthile. Ungagabisela abantu ngumfundisi ukuthi wena sewuqale i-business studies ungumfundisi. Ihlanganaphi i-business studies nevangeli? Imiphefumulo iyabhubha. Lokhu ufunda incwadi zama-business studies ubheke. Hawu bazalwane. Sasikwazi kwenza kanjani? Ngizotshela iqiniso sengiyavala. Ngikutshela iqiniso bazalwane. Mhlawumbe siyeni kulo leli vesi ngalixoxe. Siyeni kulo leli vesi. Senincwadi Judges. Incwadi Judges. Ezinye incwadi angizazi ngesiZulu. Judges kambe yini ngesiZulu bazalwane? Abahluleli. Abahluleli. Judges chapter 7. Nabazalwane la kuvele izingilosi. The reason why ngikhuluma lento yokuvangela yokuba nengcenye ethile oyidlalayo emsebenzini kaNkulunkulu. Ungavumi ukuthi kungabikho ingcenye oyidlalayo emsebenzini kaNkulunkulu. It's because manje uNkulunkulu uyasivezela la. Ukuthi njengoba kune-crisis. Njengoba kune-crisis uSathane esebenza emhlabeni ephushe yakhe agenda kuze kufike ekugcineni kwe-agenda yakhe la kushawa khona uphawu lwesilo. uNkulunkulu uthi mayikhuluma la kwincwadi yesambulo kuzobe kunabantu. uNkulunkulu wababiza encwadini yesambulo ngezingilosi abazobe bekwenye i-agenda yezulu.
abahambisa umyalezo wezulu. Sisazongena kulo myalezo kulesifundo esilandelayo, okhuluma ngokwesaba uNkulunkulu nokumnika inkazimulo nangokukhuleka kuye nangehora lakhe lokwahlulela. Sisazongena kulo myalezo, but into engibona bazalwane engibonayo ukuthi kumele siyithole ukuthi uNkulunkulu uyaveza la, uyasivezela nje uNkulunkulu isithombe, usivezela into esingaba yiyona ngomusa kaJesu. Uthi uNkulunkulu nasi isilo, nangumfanekiso waso, nayi i-agenda kaSathane izoqhubeka emhlabeni ibe semanje mase ifinyelele la ngizothini kwi-climax yayo phezulu, uzoshaya uphawu lwesilo lapho bonke abantu, uqobo labantu, iningi labantu bazongena manje kwisayidi likaSathane, ngoba manje kuzobe sekuphoqwa izinto. Kodwa ngaleso sikhathi uSathane esalungisa le agenda, uNkulunkulu uthi naba abanye izingilosi zami ezibhizi nge-agenda yezulu, zibe zisemhlabeni, zibe zisemisebenzini, zibe zisezikolweni, kodwa nayi i-agenda yami zihleli phezu kwayo. Okay, ngicela sike sifunde la kwincwadi ithebo zelana ubani, Judges chapter 7. Verse. Lana kwincwadi yeJudges mhlawumbe siyifunde before ngiyichaze kuye kube lula kanjalo. Ake sifundeni kuthi ku-verse 2. Oh, yebo. Uverse 2 ufundeka. Verse 2 no-3 qala. Oh, okay. Uverse 2 ufundeka kanje. uJehova wathi kuGidiyoni, abantu abanawe baningi kakhulu ukuba nginikele abakwaMidiyani esandleni sabo. Funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi isandla sami singisindisile. Ngalokho memeza ezindlebeni zabantu uthi, owesabayo ethuthumela makabuye amuke entabeni yakwaGiliyadi. Kwabuya abantu abayizinkulungwane ezingama-22, kwasala abayizinkulungwane eziyishumi. Amen. Amen. Nabazalwane, Israyeli ngakunomthetho. Uthola kwincwadi kaDeuteronomy, engathi uDeuteronomy chapter 22 mangaphosisi, kodwa uthola kwincwadi kaDeuteronomy yokuthi makuzoba nempi kwaSirayeli, uNkulunkulu wayenomthetho. Le nto wayibhala kwincwadi kaDeuteronomy as a law in Israel, ukuthi umholi webutho kwakumele ahambe, uhamba lapho nompristi, kube sekuyakhulunywa, kukhulunywa amazwi kuleli butho elifikile la, whether nilwa nabantu abangakhi, akunamsebenzi, akashongo ukuthi imane nilwa nabantu abangaka, umthetho umile. Fika abuze uNkulunkulu athi ukhona yini umuntu oqeda kuthatha unkosikazi, oqeda kulobola unkosikazi kodwa bengahlangani naye, akabuyele ekhaya, hleze ashone empini unkosikazi wakhe athathe omunye. Ukhona yini ngoba eqeda kutshala amasimu akaze adle kulo amasimu, akabuyele emuva, hleze ashone empini amasimu akhe athathe omunye. Ngathi ngiyababona abazalwane abantu bethatha iy'khoma zabo bebuyele emuva, athi ave ngijabula ukuthi ngamthatha unkosikazi kule nyanga edlule, cabanga manje ngoba sengiyempini nami, abajabule, thatha iy'khoma, athi madoda seniyolwa kahle, siniyosala kahle, ahambe. Kube sekumenyemezela abantu abatshale amasimu, kuthiwa ave ngijabula ukuthi ngitshale amasimu, hayi madoda nisala kahle. Abantu abasala abanye beqhaqhazela, abanye basala beqhaqhazele. Inhliziyo yabo ayikho empini kaJehova, ile emuva, kodwa manje ayikho indlela yokuthi baphume baphoqile ukuthi babe la. Aphinda amemezela umpristi athi uma ngaba khona wakhe umuzi kodwa bengakahlali kuwo, akabuyele emuva, hleze ashone empini, ubese umuzi wakhe ungene omunye umuntu. Kuphinde kuhambe ngenqwabi ithi ave ngijabula ukuthi ngathola iy'tina ngakha ngelela langa, ngeba ngiyofa laphaya, hhayi bazalwane niyosala. Nobanye bathekile bathi ubheke, yazi ukuba ngakha ngalesa sikhathi, abasele empini. Kube sekufika isimemezelo sokugcina eSirayeli. Sithi isimemezelo sokugcina, uma ngaba
kukhona oshawa uvalo naye angabuyela emuva hleze enza inhliziyo kamakhelwane wakhe nayo ishawe uvalo empini. Nqwaba-ke abantu lapho ihamba, nqwaba yabantu ihamba lapho. Bazalwane, ngiceleni-ke niyifunde le ncwadi, yazi angizuyifunda, but I want to make sure ukuthi yiyo le chapter le, ngoba manje sengikhumbula, this is so amazing. Ngithe Deuteronomy chapter 22, Deuteronomy chapter 20 sengithi sukela nje mhlambe ku-verse 4. Le ndaba le ngisho itholakala lapho, Deuteronomy 20 verse 4 kwehla 9. Bazalwane, you know ukuthi mase kuhambe inqwaba enjalo, uNkulunkulu wabakhomanda ama-Israyeli ukuthi mase besuka lapho bazoya kwisitha lesi ababhekene naso, basitshene isitha bathi, madoda, mawukuthi nifuna singanilimazi, mawukuthi nifuna singanishayi singanibulali, yenzani u-A no B no C. Ngiyacabanga leyo nto sekuhambe amabutho amaningi abuyele emuva, but still uNkulunkulu uthi hambani-ke manje niye kula bantu, ithi asifuni ukunibulala. uNkulunkulu ayengathanda ukuthi ama-Israyeli abulale. Noma nifuna ukuthi kungenzeki ngaleli hlobo lolu, nina thobelani lokhu nalokhu nalokhu kuze kunilungele. Do you hear that? Ngamanye amazwi uNkulunkulu number 1, lento esiyifunda la kwincwadi yethi kaJudges, uNkulunkulu wayefuna abantu aba-committed. He wanted people who are committed. Kungcono abantu abawu-5 who are committed kunabantu abayi-1,000 baphazanyiswe into eyiningi. Seyizweni bazalwane, uthi uNkulunkulu nginganqoba izizwe ngabantu abawu-5 who are committed kunabantu abaningi abelokhu bedonswa yilokhuya nalokhuya 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 nalokhuya. La kuyimpi kaGideon, uGideon azange asenze lesimemezelo kodwa wayewazi lo mthetho. Isizathu sokuthi angasenze lesimemezelo uGideon sokuthi osabayo ngabuyele emuva, yingoba uGideon wayeqhathanisa labantanabo 32,000 abantanabo, ebaqhathanisa nalabantu iy'nkulungwane ngey'nkulungwane, million, sonjalo iBhayibheli, 1,000 times 1,000 yabantu ekumele alwe nabo. Wathi ayingeke ngikwazi ukwenza lesimemezelo, ayingeke, baningi abakhulu labesitha baningi, futhi lesimemezelo sa-apply manje. Wathi seyihlanganisile lo 32,000 wakhe omncane, uNkulunkulu wave wakhuluma kuye wathi, ndoda, labantu ohamba nabo baningi kakhulu ukuthi yininikeze leni, ngoba bazozishaya isifuba bathi yithina, kanti khona abanye abangena commitment la. Ngempela wathi hayi, abantu abasabayo babuyele emuva. Kwahamba 22,000, kwasala 10,000. 22,000 yahamba, 10,000 isele. But kulo 10,000 yebo bona besabi, but khona abanye even though bengesabi kodwa inhliziyo yabo isemakhaya ayikho la empini. Inhliziyo yabo futhi, inhliziyo yabo ifocus yayo kakhulu i-comfort kunempi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu, okay Gideon, woza nabo emfuleni ngizokuthestela bona. And mhlambe ukuseva nje isikhathi ngizosisalise ngisho chapter 7 nalo. uNkulunkulu wathi hambani Gideon niwele umfula. And mabewela umfula nale 10,000 yabantu, bawela engathi sebeyohlasela bayongena baye empini vele. Mabewela ngathi bayohlasela, lithi iBhayibhile abanye abantu bahlala njengoba kuwela bebomila ngithi, bahlala baguqa phansi ngamadolo, baphuza amanzi okwezinja, baphuza njengezinja, babeka ulimi labo emanzini bephuza nje kanje kwezinja. And then kuthiwa abanye amanzi bawakha ngesandla. Bawakhelani ngesandla? Ngoba bathi into ebalulekile, yebo siyawadinga amanzi, kodwa asike nje la manzi esiwadingayo kuphela, kodwa angasiphazamisi kulempi. Bathi bekha amanzi kodwa amehlo asempini. And lithi iBhayibhile laba abakha amanzi ngesandla kanje babe befika empini, kuthiwa babe-300 kuphela. 9,700 yaguqa ngamadolo engathi ngiyababona lapha beguqile, sekumele kulindwe bona-ke manje impi ayikwazi ukuqhubeka. Mawukuthi abanye bayashaya. Wathi uNkulunkulu, nakho-ke Gideon sekuqediwe, ngicela lo 9,700 uphindele ekhaya, uhambe nalo 300. Ngalo 300 ngizohlehlisa yonke into ephambi kwakho ngalo 300.
uNkulunkulu again ilesson iyafana. uNkulunkulu ufuna nje commitment bazalwane. Abantu yebo yize bekha amanzi, yize besebenza bethola okokudla. Yize abantu benza lokhu nalokhuya okumele sikwenze. Uthi uJesu bazalwane, ubaba wenu osezulwini uyazi ukuthi niyazidinga lezi zinto. Seyizwa leyo nto bazalwane. Kodwa uNkulunkulu uyafisa ukuthi imiqondo yethu ibe more focused on umbuso kwakhe nokulunga kwakhe. Ubaba wethu uyazi siyazidinga lezi zinto. Uyena osinikeza amandla ukuthi sizithole lezi zinto. Uyena osipha umqondo. Seyizwa leyo nto. Kodwa manje akumele sivumele lezi zinto esizidingayo zisisuse kulo msebenzi okumele ngaba siyawenza. Izingilosi ezimile zilindele ukusisiza, zilindele nje umuntu ezingamsebenzisa ingilosi. Kwi-ofisi no-ofisi, kulama ofisi amangaka emhlabeni. Kwisikole nesikole. Seyizwa bazalwane, kwisibhedlela nesibhedlela mawukuthi inesi noma uyini uyiphoyisa, noma usebenza ebhanki noma uyikephi umuntu asebenza khona. Izingilosi zilindele umuntu ezingamsebenzisa nje ukuhambisa leli vangeli. So bazalwane, ngithi angiyivale la le ndaba yokuqala part 1 wale Stranger's message, ukuthi imessage le ayishunyayelwa izingilosi, inikeze thina singabantu. uNkulunkulu usenzele ifavor, but ukuze sikwazi ukuthi ihambise le message kudinga ukuthi imiqondo yethu ibe fully focused on the message, fully focused on the work. Uthi uJesu bazalwane ebesazi ukuthi angeke sijabule singenayo ingxenye. Akushiyo ukuthi do every part in the work. Siyibona lela quotation besiyifunda. Ithi ukuthi uNkulunkulu he knew that man could not be happy without acting a part in the work. Mina kuningi engingakwenzi emsebenzini kaNkulunkulu ngoba angeke ngikwazi ukwenza every part. Do your part in the work. Siyezwa bazalwane. Uyazi ukuthi thina singabantu abankulunkulu sithatha kancane amandla kaNkulunkulu. Ingakho ezinye izinto sibuye ngathi incane kakhulu, ukuthi hayi ngeke ngiyenze lento incane kakhulu. Nabo abantu abenza izinto ezinkulu ngempela. But bazalwane into encane. IBhayibhile, who has despised the day of small things? Ungadeleli usuku lwezinto ezincane. Encane. Incwadi nje. Mina ngaphendulwa incwadi nje. Konke incwadi angiyiphathanga manje. Step to Christ, mina ngaphendulwa incwadi. uNkulunkulu wasenza incwadi encane, nencwadi encane nendaba nje ukuthi umuntu anginikeze incwadi akubukeki ngathi into encane. Kodwa ngaleyo incwadi encane nalowo msebenzi oncane ngaphenduka. Ngasizakala ekufeni. Ngabona ukuthi kunomuntu ongithanda ngalolu hlobo, umuntu onguJesu. Ngayo nje into encane. So umuntu akenze nje into encane. Into encane, ngixoxela enye indaba emangalisayo. Before ngiphenduke enye into engithinta kakhulu ukuze ngibe nayo i-Christian background. Ekhaya ugogo wayekholwa, even though obviously inkolo yasekhaya babexubile lokhu nalokhuya. Kodwa wayethanda ukungifundela izitori. Mina ngithanda izitori zeBhayibheli. Ngithanda ukuthandaza, ngithandazise. So manje lento ikhona in the back of my mind. Ngithi sengiphuma nje vele endleleni sengiboshwa sengenza lokhu kodwa kukhona lokho kwangena. So mase ngifuna ukushintsha vele uNkulunkulu wavele wavusa lento endala. Lento endala bazalwane efakwe ngugogo. Manje mase ngifunda ngoJesu anginakho ukungabaza ngithi iphi proof yokuthi ngempela kwenza. Ngifunda ini ukuthi vele inje lento. Ngoba ngogogo wenza into encane ugogo manje ngixoxela bakithi ngezinye izikhathi angafundi ngisho iBhayibheli ayikhulumele nje. Sayizwa lona bazalwane. So ngiyangithanda namanje masiye emphakathini. Yabona ukhona ugogo namhlanje bengihlangane naye. Bayathanda kaMadlozi. So angiqali ngikhulume ngendaba zaMadlozi. Ngoba seyathanda yena ukuthi ngimfundele iBhayibheli ngibonise amavesi. Ngathi gogo ngibona abazukulu bethanda ukuza kuBhayibheli befika abazukulu kuyinqwaba.
Ngithi gogo abazukulu yazi bayayithanda iy'tori. Bafundela iy'tori zebhayibhili. Athi ngempela. Ngithi yebo, ngempela. Njengoba ngisho le nto, ngisho nini le nto, ngisho last week. Mase ngifika namhlanje, ugogo sekunomuntu uthi, bona wonke lo bephuma ngifika kuyena khona omunye umzukulu wakho ohambayo. Uthi bengimvulela iBhayibheli. Bengimvulela iBhayibheli. You know bazalwane leyo nto kuzobuka engathi into encane. Njengoba bazobavulela abazukulu, ngambonisa namhlanje ukuthi hhayi-ke ungaqala la uzothola izitori la ukuthi. Yazi ngoba ukuthi into encane leyo. Lo wagogo bazalwane ngeke wazi imiphefumulo ayoyiphendula. Noba imbiwa ayoyitshala ngoba uNkulunkulu uthi izwi lakhe linamandla. Already ugogo seyidlala ingxenye yakhe. Uyayibona leyo nto? Seyidlala ingxenye yakhe ekuzuzeni imiphefumulo ugogo. Ngokuthi nje afundele abazukulu. Ubafundela ini? iBhayibhili. iBhayibhili lenza into ey'ningi ey'mangalisayo. iBhayibhili ngokuthi nje balifundelwe ngumuntu abamthandayo abamthembayo. Kukhona lokho okufakekayo okukhandekayo emqondweni yabo ukuthi bangalicwayi iBhayibhili. Abanye abantu abaningi abalazi iBhayibhili bayalicwaya bathi into yabelungu. Kanti omunye uzothi hayi ugogo wangifundisa ukuthi yizwi kaNkulunkulu. Leyo nto nje iyodwa, it makes a world of difference. So bazalwane ngisho ukuthi let us not despise the day of small things. Sizoyifunda imessage le wonke umuntu into engishoyo nje sisaqala ukuthi let each and every person adlale ingxenye yakhe ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu uphele. uJesu asheshe abuye azosilanda. uJesu uzwa ubuhlungu kakhulu with each and every passing day engezi uzosilanda. Sizoyivala lapho bazalwane. uNkulunkulu athi asibusisa asisize senze our part. Ake sibhale ngomkhuleko bese ngithathe-ke questions konke nje. Baba osithandayo namandla, uNkulunkulu oyingcwele, izwi lakho limnandi Nkosi, limnandi kakhulu. And Nkosi uthando lwakho lumnandi kakhulu. Sibuka nje Nkosi the sacrifice eyenzile ngokuthi unikeze thina sibuthaka kanje. Nami Nkosi ngihleze ngizibuka ngizibona amaphutha wami amaningi engikwenzayo uma ngithi ngizama ukucacisa izinto Nkosi. Ngibuka ukuthi ingilosi ngekwazi ukucacisa kangcono. Kodwa Nkosi ngothando olude olujulile unginikezile Nkosi ingxenye. Njengoba Nkosi usinikeza sonke ukuze nje Nkosi sisondelane nawe. Nokuthi futhi Nkosi ukuze sijabule. Kuyamangaza ukuthi Nkosi injabulo yethu incike ekwenzeni lo msebenzi. Into yenkosi sibaningi singayicabangi. Kodwa inkosi yethu kunjalo. Siyacela kusilekelele. Silekelele Nkosi sivuthe kakhulu enhliziyweni zethu ngothando lukaJesu. Ngothando lakho Baba. Silokhu sicabanga umnikelo omngako wenziwa uhlazo inkosi yezulu yadlula kulo. Uma sikucabanga lokhu Nkosi kusiphendule. Usiphendule iy'nhliziyo zethu sishisekele Nkosi ukuba nengxenye emsebenzini wakho. Cela konke Nkosi lokhu ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be saved.